I knew that you were going to give me trouble. I see you're a psychologist, too. Now look here, Peterson, let's get this straight. From now on, you must ask permission. Jedva, dobro večer svima, dobrodošli u mini teatar. Recimo priča o čovjeku koji hoda sam osred noći. I napokon dobiti producenta i sve ostalo. Dobro večer, dobrodošli na MINIVAL. Dobro večer, ekipa, jeste spremni za MINIVAL? I kragove žuje! Pa kažete, prepoznatljiva žika, prepoznatljiva žika. Tudu stanu, tuda pošte reća. Koprivnica u kući, da se predstavimo ukratko. Ljudi vole kad radim, ljudi vole šao. Što mogu mi da zaradim, to bi bilo to. Ulaz je bezplatan, izlazi što. Sad sam vas lagano, šta je to? Sad niko rećeš da kad kažu male mi je plaća. U Hrvatskoj 4 milijuna je pivača. Snimi par prlička, neki sam skača. Onda bi se pričao, da imaš izvača. Balkane, 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 moj. Ajmo da vam vidi noge svi u zrak. Pazi, brate, raspi glavu budija. Život peče, život svrbi ti je lak. Zvala se i imala je dupe samine. Sad je postavljene, mi zaboravio medu. Pa su rekli da što pene, zavolio samine. Ta mala zvala se Ines i imala je dupe samine. Sad je postavljene, mi zaboravio medu.